Arak içpegile dedi. Araktan kaytarlıgıla, araka jakındabagıla. Allah Taala Kur'an'da ne dedi? Alыстagıla, jolobagıla araka dedi. En jaman nerselerden, bardıq jamanlıktın başı bu arak. Araktan alыс bol, araka jakındabagıla. Al degen nerse araka jakındabagıla degen nerseni menen arak içpegile degen nökөнүн ayırması var. Arak içpegile dese arak içkenin janında otursaң bolot ele. Arak içkenge koyup berseң bolot ele. Men içpей атам го. Аракка жакындаба dedi. O al koyul dasturkon, o arak koysa al dasturkonго oturба деген сөз. Себеби бардык бала ошол жерден келет. Жана сен күнөөдөн сакталыңын сага эскертүү, күнөөдөн сакталыңын дейт. Андан кийин албетте күнөө кылгандан кийин Аллах Тааланын азабы сага түшүүсү жеңил болуп калат. Күнөө кылдың Аллах Тааланын азабы түшөт. Күнөөдөн сактан. Эгерде күнөөдөн сактанбасаң, күнөөнү аткара берсең, Аллах Табарака ва Тааланын азабы сага жакын деген сөз. Каалаган мезгилде келет.